Салом бинандагони арҷуманд. Барақати шумо нашин аввати барномаи криминалии милитсия ҳомии ҷомеаро аз муассисаи давлатии телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Ҷамшед Мавлонзода. куштор яъне аз ҳаёт маҳрум сохтани инсон сангинтарин ҷиноят ба ҳисоб рафта, мутаассифона гоҳо ашхоси бадкирдору ҷиноятпеша андеша наменамояд ки подоши чунин амалу кирдор барояшон сахту гарон меафтад. се ҷинояти одамкушие ки дар моҳи декабри соли 2020 дар ҳудуди шаҳри ҳисор рух доданд, ба таври фаврӣ аз ҷониби кормандони милитсия ошкор гардиданд. дар деҳаи лангари поёни шаҳри ҳисор бар асари ҷинояти махсусан вазнини қасдона як нафар ба ҳалокат расид. мақомоти тафтишотӣ ин кирдори даҳшатнокро ба шаҳрванд ҳалимов абдураҳим соли таваллудаш 1959 истиқоматкунандаи деҳаи мазкур нисбат медиҳад. ангезаи ҷиноят тобиши бадбинии хонаводагӣ дошта, миёни ӯ ва ҳамсараш дар натиҷаи муноқиша ба амал омадааст. ҳодисаи ҷиноят санаи 22 декабри соли 2020 тахминан соатҳои 17:30 рух додааст. номурда дар дохили манзили истиқомат воқеъ дар деҳаи зикр гардида бо ҳамсараш Умедова Солиҳа муноқиша намуда, дашномҳои қабеҳ сабаби дарафтодани шавҳар ба охирин гардидааст ва дар натиҷа гумонбари ҷиноят ҳамсарашро бо дастонаш буғӣ карда ба ҳалокат расонидааст. ҳодисаи дигари ба ин монанд ки аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ҳисор ба қайд гирифта шуд, воқеан боиси нигаронӣ ва ташвиш аст. шаҳрванд Мирзомиддинов Баҳриддин соли таваллудаш 1959 истиқоматкунандаи деҳаи Деҳқонобод, ҳамсараш Тошбекова Парвина соли таваллудаш 1987ро бо сабаби хиёнат ба ӯ бо як бераҳмии махсус бо истифода аз кор ба қатл расонидааст. нағзма зиндагӣ кино майли хиёнатам кардӣ даъдамо мавриди майли ҳеҷ динигу майли чизе гуфтӣ бардошт кардам. ҳамин гапҳои хойда ҳамун ҷамъи буд Бадри район то пеши ҳамун автовокзал нами ҷое ки то мешуд такси ҳамин асабам дазадаам гирифт. ҳама фаҳмид, қишлоқ фаҳмид, аҳпош фаҳмид, аҳпош фарод мекардам, даже гуфтам дига тоқат накардам, фур омадам остонам пеш хонамониги дари хона ҳамин гап да задим шам. ба чӣ задед ша хӯра будӣ? ба корча задим шам. қайд кардан зарур аст ки иффату покдомании зан ва муқаддас донистани номусу нуфузи оила аз муҳимтарин рукунҳои зиндагист ки бо поймол гардидани яке аз ин муқаддасот бадбахтию фалокат дар зиндагӣ ногузир хоҳад гашт. ин куштори бадқасдона низ маҳз бо ҳамин омил рух дода, акнун гумонбарро зарур аст дар назди қонун посух бигӯяд. инчунин кормандони милитсияи шаҳри Ҳисор шаҳрванд Одинаев Муҳаммад соли таваллудаш 1994 истиқоматкунандаи кӯчаи Фирдавсии шаҳри мазкурро барои содир намудани ҷинояти одамкушӣ боздошт намуданд. дастгиршуда санаи 26 декабри соли 2020 дар рӯи ниқоб кашида бо мақсади дуздӣ ба манзили истиқоматии ҳамсояи худ Розиқова ороста ворид гардида, барои ошкор нагардидани мақсадҳои нопокаш ӯро буғӣ карда ба ҳалокат мерасонад. пас аз ба ҳалокат расонидани ҷабрдида ангуштарин ва гӯшвораи ӯро тасарруф карда, боз ҳаракатҳои ҷинояткоронаи худро идома дода вориди манзили истиқоматии ҷабрдида мегардад. дар ин ҳангом духтари ноболиғи соҳибхона ки хоб буд, ӯро низ буғӣ карда мехоҳад ба ҳалокат расонад. дар натиҷа ҷабрдида бо ӯ муқобилат карда, ниқоби ӯро аз рӯяш мегирад. ҷиноятпеша ба хотири он ки ҷабрдида ӯро нашиносад, аз ҷои ҳодиса тарк мекунад. оча гуфтум ҷавоб надодам, як чишмама кушодум ки ин сиёҳӣ бурид, хиёл кардам сиёҳӣ лағат кардам, дод задум мичкана омад даҳанма қапид, дави даҳанма қапид. ман хесту қадим кардум ину даҳанма қапид, грехтани шудум ки қапид даҳанма қапид ки гошнаша нашуд бабаи дастиш ки дард омад, як шаб балоғ задам. бад гирифте на аша балоғ задам бо қапид нашуд рост ину хест маскаша кашиду. айни ҳол вобаста ба ин се далели ҷинояти одамкушӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидаву корҳои тафтишотӣ идома дорад. як гурӯҳ ҷавонон бо мақсади содир намудани ҷинояти роҳзанӣ дар рӯи ниқоб кашида, бо чӯбдаст мусаллаҳ ба нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ ворид гардида, кормандони нуқтаҳои мазкурро латукуб намуда, аз он ҷо маблағи калон ба даст оварданд. дар натиҷаи бурдани корҳои оперативии ҷустуҷӯи ин ҷиноятпешагон аз ҷониби кормандони мақомоти корҳои дохилӣ боздошт гардиданд. ҳамкорамон капитани милитсия Эҳсон Абдуллозода дар ин хусус гузориш медиҳад. ашхосе ки ирси молу сарват чашмонашонро хира кардааст бо мақсади тасарруфи мол мулки ғайр
حتی به کردارهای جنایتی دست میزنند که برای حیات و سلامتی شهروندان خطرناک میباشد. کارمندان شعبه مبارزه ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در گروه ناحیه حصار دو دلیل جنایتی راهزنی را آشکار نمودند که از جانب یک گروه جنایت پیشه صادر گردیده است. هر دو حالت جنایت در نقطه‌های فروش سوزشواری به عمل آمده، گمانبران جنایت محض خزینه‌داران این نقطه‌ها را مورد هدف قرار دادند. گروه جنایتی را شهروند سیدوف اسمت الله سال تولدش 1995 استقامت کننده جماعت دیوتی رباط شهر ترسونزاده تشکیل نموده خود راهبری نموده است. از جمله سیدوف اسمت الله با مسلکانش مرتضی جمشید و نبیف کاملجان استقامت کنندگان جماعت دیوتی سرکشتی ناحیه رودکی که این زمان در کاف قرار دارند با مسئولیت پیشکی ماه دکبر سال 2019 شبانه در رویشان نقاب و با اشیاءهای چوبین مخصوص تیار کرده شده مسلح به نقطه فروش سوزشواری جمعیتی دارای مسئولیتش محدود غیرت 82 واقع در ناحیه رودکی جماعت دیوتی سرکشتی دهه چارتود وارد شده خزینه‌دار نقطه فروش سوزشواری محیدینوف زاکر شمسدینوویچ ساکن شهر دوشنبه مورد لطکوب قرار داده از داخل صندوق آهنین 26820 سامانی را تصرف نمودند. همچنین گمانبر شده سیدوف اسمت الله با خالقوف بحردین سال تولدش 2002 ساکن جماعت دهات سرکشتی ناحیه رودکی ماه مارس سال 2020 با مسئولیت پیشکی در روی نقاب با ماده‌های ترکنده خودساخت و چوب دست مسلح به نقطه فروشی سوزشواری رقم 14 جمعیت دارای مسئولیتش محدود گازپروم نفت تاجیکستان واقع در دهه شروع شهر حصار وارد شده محافظ نقطه فروشی سوزشواری شهروند جابروف جمالدین ساکن شهر حصار را لطکوب نموده با استفاده ماده‌های ترکنده خودساخت از خزینه نقطه فروشی سوزشواری 2200 سامانی را تصرف نمودند. کردار مذکور نیز شبانه صادر گردیده است. ما با همراه بحردین اومدیم پیش زپرافکا همجا چقریده بعد همجا چوب تیار کردیم انتظار شدیم ماشینا کم شود بعد ماشینا کم شد ماسکا پریچاتکی را پوشیدیم ای پشتش اومدیم زپرافکا را محافظا در اومدن در پشتی درشون بالون موندیم بعد من در اومدم زیر پاکت پرفتم و کاسیر گریخت در اومدم عقفاش سر کردم خیلی محافظ برومد محافظ زدم غلطید در اومدم با چوب زدم در اومدم پلا گرفتم ای کاسه 2200 سم بعد بحردین 200 سم دادم اون در چه خودم گرفتم رفتم بعد مغازین شرورا اونجا یک مغازین زدم روغن گرفتم از اونجا. وابسته به حالتهای جای داشته با دسترسی ماده 249 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده در پیشبردی تفتیشات قرار دارد. گمانبران سیدوف اسمت الله و خالقوف بحردین به حبس پیشگی گرفته شده برای دستگیر نمودن هم مسلکان آنها کارهای جستجویی به راه مانده شده است. یک نفر ساکن شهر حصار نیز از جانب کارمندان بخش حفظ ترتیبات جمعیتی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر مذکور برای صادر نمودن 8 لحظه جنایت دزدی دستگیر گردید. این نفر شهروند ستار مراد سال تولدش 1990 ساکن کوچه اسماعیل سامانی شهر مذکور بوده. پی در سال گذشته به منزل‌های ساختمانش ناتمام ساکنان شهر مذکور و به بیمارخانه مرکزی شهر حصار غیرقانونی وارد گردیده از آنجا اشیاءهای قیمتناک را تصرف کرده است. این حال تفتیشات بیش از 10,000 سامانی ضرر رسانیده گمانبر شده را به جبردگان معلوم نموده است. وابسته به این جنایت طبق طلبات ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده کارهای تفتیشاتی ادامه دارد. پیوسته در برنامه‌های خود وابسته به عوام‌فریبی سرگران و فعالبینان گزارش‌ها آماده کرده و پیشنهاد تماشابینان می‌گردانیم، ولی از حساب کمسوادی و سادگی مردم بخصوص بیماران برای شفای دوای خود نزد به نام فعالبینان و جادوگران می‌روند. کارمندان میلیسیا در ناحیه فرخار یک نفر زن را برای مشغول گردیدن به سرگری بازداشت نمودند. عملهای خرافات پرستانه از جمله سحر و جادو و فالبینی کردار ضد قانونی به شمار می رود و در این سمت جوابگری مأموری و حتی جنایتی پیش بینی گردیده است.
کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه فرخار ضمن عملی نمایی کارهای اپراتیوی جستجویی، فعالیت غیرقانونی و مردم فریبانه یک نفر زن سفر و زرینه سال تولدش 1982 ساکن دهه شرفی ناحیه مذکور را آشکار نمودند که پیوسته به سحرگری و فالبینی مشغول شده و با این راه مشکلات روزگار خود را از حساب مردم گمراه و کار افتاده رواج میبخشد. خیلی ای یک سال می شود که من دلگرمی میکنم، دای دلدان میکنم. مثال خیلی خدام آدم را دلگرمی میکنی؟ خدام میکنم مثال میگه که من 16 گرفتگی رفتگی میگه هم مقصد بر بگرده زن او شفرته بیا پیش زن فرزند خودش بیا خیلی اورا مثال چی میکنه؟ ایرا من نمیتونم خونده نمیتونی؟ نسبت سفر و زرینه مطابق ماده 482 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده است. ошкору пешгирӣ кардани қонунвайронкуниҳо дар самти пешгирии ҳодисаҳои сӯхтор яке аз роҳҳои самарабахши барҳам задани ҳодисаҳои нохуш мебошад. вобаста ба ин кормандони сараёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ чорабиниҳои судманд доир мекунанд. гузориши ҳамкорамон шӯҳрат тағоимуродзода дар ин хусус. дар асоси талаботи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон сараёсати хадамоти давлати оташнишонӣ ва ҷузъу томҳои он ба ташкил ва гузаронидани машқҳои амалии тактикии оташнишонӣ дар иншооти муҳими давлатӣ диққати махсус зоҳир намуда ҷиҳати таҳкими вазъи бехатарӣ аз сӯхтор дар мавсими зимистон дар онҳо чораю тадбирҳои иловагии зидди сӯхториро роҳандозӣ менамоянд. дар робита ба ин тибқи нақшаи сараёсати хадамоти давлати оташнишонӣ бо мақсади таҳкими вазъи бехатарӣ аз сӯхтор ва сайқал додани маҳорати касбию дар сатҳи баланд ба роҳ мондани ҳолати омодабошии кормандони хадамоти давлати оташнишонӣ ва хадамотҳои ҳамоҳангсозӣ дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди кохи Наврӯз воқеъ дар хиёбони Сомонии шаҳри Душанбе машқи тактикии оташнишонӣ доир карда шуд. аз рӯи сценарияи машқ гӯё дар толори гулистони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди кохи Наврӯз дар масоҳати 804 метри мураббаъ сӯхтор ба амал омадааст. бо қабули хабар аз тарафи нуқтаи маркази алоқаи сарраёсат тибқи ҷадвали баромадҳо бо даъвати рақами 3 қувваву воситаҳои хадамоти давлати оташнишонӣ ва хадамотҳои ҳамоҳангсозӣ фавран ба маҳалли баргузории машқи оташнишонӣ сафарбар карда шуданд. дар маҳалли ҳодисаи шартӣ ситоди оташнишонӣ таъсис дода шуда то расидани қувваву воситаҳои асосӣ барои рафъи сӯхтор аъзоёни дружинаи идоравии оташнишонии иншоот сафарбар карда шуданд. дар кӯтоҳтарин муддат ҳайати роҳбарикунанда ва шахсии хадамоти давлати оташнишонӣ бо миқдори зарурии нақлиётҳои асосию махсус инчунин кормандони раёсату шуъбаҳои мухталифи мақомоти корҳои дохилӣ, шабакаҳои барқу газ, обу корезӣ, ёрии таъҷилии тиббӣ ва дигар неҳодҳои дахлдори ҳамоҳангсозӣ низ ба ҷои таъин гардида ҳозир шуданд. барои пешгирии роҳҳои панҷшавии оташ, рафъи пурраи сӯхтор ва наҷоти молу мулк дар кохи Наврӯз 4 минтақаи муҳорибавӣ ташкил карда қувваву воситаҳо саривақт сафарбар карда шуданд. инчунин барои муайян намудани сабаб, гунаҳгор ва зарари расонидашуда аз ҳисоби мутахассисони назорати давлатии бехатарӣ аз сӯхтор, шуъбаи илмӣ тадқиқотии сарраёсат ва дигар неҳодҳои дахлдор гурӯҳи таҳқиқотӣ таъсис дода шуд. дар раванди машқ кормандони хадамоти давлати оташнишонӣ аз худ маҳорати баланди касбӣ нишон дода дар ҳамкорӣ бо дигар неҳодҳои ҳамоҳангсозӣ тавонистанд ки вазифаҳои дар наздашон гузошташударо сарбаландона ва бо сатҳу сифати баланд иҷро намуда ҳодисаи сӯхтори шартиро дар масоҳати аввалаш ва дар кӯтоҳтарин фурсат ба пуррагӣ хомӯш намоянд. чунин чорабиниҳои мақсаднок дар маркази савдои ховарони пойтахт низ бо ҷалби курсантони коллеҷи оташнишонӣ аз тарафи сараёсати хадамоти давлати оташнишонӣ ташкил ва гузаронида шуд. маҳруди зикр аст ки дар чунин машқҳои амалӣ ҳамаи масъалаҳо оид ба ташкил ва бо муваффақият хомӯш намудани сӯхтор ва дигар ҳолатҳои фавқулода такмил дода мешаванд. аз ин лиҳоз яке аз воситаҳои муҳимтарини ноил шудан ба сатҳи баланди тайёрии муҳорибавӣ ҳайати роҳбарикунанда ва шахсӣ мунтазам гузаронидани машқҳои амалии тактикии оташнишонӣ дар шароитҳои гуногуни ба воқеият наздик ба ҳисоб меравад. аз ин лиҳоз тибқи нақшаи чорабиниҳои сараёсати хадамоти давлати оташнишонӣ чунин чорабиниҳои мақсаднок дар дигар муассисаҳу ташкилот ва корхонаҳои иншооти шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ низ дар сатҳи баланд ташкил ва гузаронида шуда истодаанд.
مطابق طلبات وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان و جزو تامهای آن گروه‌های مشترک با جلب کارمندان ریاست، شعبه‌های وزارت کارهای داخلی در شهر و ناحیه‌ها، ناظران منطقوی میلیسیا در همبستگی با کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی، کارمندان ساحه ایدئولوژی، کار با زنان و عائله، کار با جوانان و ورزش، دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، شبکه‌های برقی، اید به تشکیل و گذراندن کارهای پروفیلاکتیکی فهماندهی بابت استفاده عاقلانه و ثمرناک قوه برق، سریع وقت پرداخت نمودن مبلغ استفاده قوه برق و استفاده از دستگاه‌های کم مصرف برقی تأسیس داده شده در منزل‌های استقامتی و محله‌های اهالی نشین، مؤسسات و تشکیلات، کارخانه و اداره‌ها، جایهای عمومی فعالیت شبانه روزی را به راه ماندند. اینچنین به سهم اهالی رسانیده می شود که استفاده نادرست تجهیزات‌های برقی گرمی‌دهنده و بی اهمیتی در استفاده نیروی برق می تواند باعث رخ دادن حادثه‌های ناخوش سوختار گردد. گروهی کاری به سهم اهالی محتوای مراجعتنامه شرکت برق تاجیک را رسانیده تاکید می‌دارند که صرفه‌کارانه و مقصدناک استفاده بردن از هر کیلووات ساعت آن به اسرافکاری راه ندادن و در زمینه دستور و سفارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان همه روزه از تمام امکانیت‌ها ثمرناک استفاده برند. идомаи барномаи милитсия ҳомии ҷомеа тӯли як ҳафта дар факултети чоруми академияи вазорати корҳои дохилӣ машқҳои оперативӣ тактикӣ бо курсантони курси панҷум ташкил ва гузаронида шуд. дар ҷараёни машқҳои оперативӣ тактикӣ ба курсантон якҷоя бо ҳайати омӯзгорони кафедраҳои ҳуқуқи маъмурӣ ва фаъолияти маъмурӣ, фаъолияти оперативӣ ҷустуҷӯӣ, ҳуқуқи ҷиноятӣ ва мурофиаи ҷиноятӣ, инчунин кормандони ҷузъу томҳои вазорати корҳои дохилӣ тарз ва методикаи гирифтани маълумот ва ариза оид ба содиршавии ҷиноят, аз назаргузаронии ҷои ҳодиса, тартиб додани намунаи парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, интиқоли ғайриқонунии мол ё воситаи нақлиёт аз сарҳади гумрукии ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, парвандаҳои ба ҳисобгирии оперативӣ ва парвандаи ҷиноятӣ мувофиқи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон омӯхтанд. дар вақти тартиб додани ҳуҷҷатҳои мурофиавӣ аз ҷониби курсантон шароитҳои сунъӣ мутобиқ ба шароити воқеӣ вобаста ба ҳодисаи ҷиноят ва ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ ташкил гардида, нақши кормандони мақомоти корҳои дохилиро дар самтҳои хизмат бозида бо як масъулияти баланд аз иҷрои вазифаҳои дар наздашон гузашташуда баромада тавонистанд. дар хотимаи машқҳои оперативӣ тактикӣ аз ҷониби курсантони курси панҷум дар маҷмӯъ 97 намунаи парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, 97 намунаи парвандаҳои ба ҳисобгирии оперативӣ тартиб дода шуда, аз ҷониби курсантон дар назди ҳайати комиссия ҳимоя гардиданд. ҳифзи табиат ва муҳити зист, поку тоза нигоҳ доштани фазои экологӣ ба саломатии ҷомеа таъсиргузор буда, акси он метавонад ба паҳн гардидани бемориҳои сироятӣ боис гардад. бо мақсади кам кардани таъсири зарароварии ихроҷи газҳои нақлиётӣ ва дигар омилҳои ифлоскунандаи ҳаво ба муҳити атроф, раёсати сайёҳӣ ва экологии вазорати корҳои дохилӣ бахусус шӯъбаи милитсияи сайёҳӣ ва экологӣ дар шаҳри Душанбе пайваста чорабиниҳои мақсаднок доир менамоянд. зимни санҷиш кормандони ин ниҳод тавассути таҷҳизоти махсус ҳолати газихроҷкунии автомошинаҳоро санҷида барои бартарафкунии камбудии ронандаҳо огоҳӣ ва дар ҳолати такрориёбии нуқси техникӣ ва аз санҷиш нагузаштан нисбати ҳуқуқвайронкунандагон протокол тартиб медиҳанд. ҳамзамон оид ба ворид шудани воситаҳои нақлиётие ки намуди зоҳириашон ба талаботи шаҳрдорӣ ҷавобгӯ нестанд, аз тарафи кормандони шӯъбаи мазкур нисбати ронандагон корҳои фаҳмондадеҳӣ гузаронида мешавад. дилдора маъмурбекова соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи ноҳияи ҷабор расулов номурда аз 25 декабри соли 2020 аз хона баромада бедарак гаштааст. исмоил шофозилов соли таваллудаш 2004 зода ва истиқоматкунандаи вилояти Суғ номурда аз 31 декабри соли 2020 аз хона баромада ба самти номаълум рафтааст.
шералӣ абдураҳмонов соли таваллудаш 2004 зодаи шаҳри ваҳдат номурда аз 21 декабри соли 2020 аз хона баромада ба самти номаълум рафтааст. берӯз ятимов соли таваллудаш 1989 зодаи шаҳри душанбе аз хона баромада то ин ҷониб бедарак аст. раҳматулло назимов соли таваллудаш 1946 истиқоматкунандаи шаҳри душанбе аз хона баромада то ин ҷониб бедарак аст.